Kukhulu ukudukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona i-channel yakhe hamba phambili lami igama umfeze kuNtuthuka Khumalo. Kanti-ke wena ungangibiza ngaye la sibona amagumede ngoba vele ngila sibona kwezakithi. Wengaza kwethu enazi lwalesikhathi sisuke sinilethele indaba ehamba phambili. Wena nje kwakho ungakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke ngoba sohlezi sikhona njalo esinilethele indaba okuyizona ehamba phambili ngaso isikhathi esifanele. Namhlanje ngifuna sibeke udaba oluthinta lapha indlamlenze umfokampungu sinsiza le phansi enkandla emahlathi amnyama bathi semandaba kwesikampungu sisigodi. Bafethu yeyona nsiza lena bafethu esikhulume ngayo kakhulu kulezi insuku esiphuma kuzo, kodwa nje siyazi ukuthi kuningi okwenzakalayo lapha endimeni okuhle kanjalo futhi nokubi. Namhlanje ngifuna sibheke izinto ezinhle ezenziwe lapha uKhuzani umfokampungu. Sesibonile isithombe semuzi wakubo kaKhuzani lapha nesigcwele enkundleni zokuxhumana nabanye futhi osazwayo bayasiposta njalo lesithombe lesi bancoma nje laphana ukuphumelela kanjalo nokuthuthuka kaKhuzani ngamandla omculo. Bafethu indaba ezimnandi kakhulu lezi nje ukubona lapha abaculi bamaskandi bethuthuka njalo ngezinto ezinhle lapha uKhuzani owakuveza lapha ukuthi ukhanda indawo yokuzilolonga lapha mangabe uyodlala live yona ndawo abazoyiqeqeshela kuyo. Sithe sesibona ke sekuphelile lapha indlu nje enhle kakhulu njengoba ubona nawo lapha kwivideo yakho ngifakile lapha indawo nje enhle kakhulu nomuzi muhle. Kuningi okukhulunywayo enkundleni zokuxhumana, abanye bathi KCC, bathi kwamashu Kingdom Church, abanye bathi Khuzani Community Church. Kasazi ukuthi mhlawumbe wena ulwela kuliphi side, mhlawumbe wena kulabantu abancomayo noma ulwela kulaba bathi imuzika kaKhuzani noma umuzi wakuba kaKhuzani uyisonto. Hey, kunzima bafethu, kunzima ngoba ngeke impela ubajabulise bonke abantu. Khona abanye abangajabuli mangabe mhlawumbe wenza into enhle umuntu nje yahluleke ukuncoma, mhlawumbe abone ngathi lento yenzile mhlawumbe into engekho yinhle. Wena mhlawumbe engakuthina kwakho uPaula ngala kwethu ahlangana lapha ku-comment section sikhulume ngalolu daba lolu. Ngale kwethu bekuzona indaba nje bengithe ngizidlulise kulesi sikhathi samanje la sibheka khona izinto ezinhle ezenziwa abaculi. Sazi ukuthi akuyena yedwa uKhuzani, baningi abaculi abaningi abaveza lapha izinto zakubo imizi yoyise bayivusayo lapha nje bakhileyo kanjalo umthandeni igcawamele ishumpu amanqele izimfe ezinsizwa imfe zemnyama awubakhile bafethu abaculi. Kuhle nathi impela siyabona ukuthi mangabe sisupporta esisuke sisupporta abantu bokuthi basupportwe ngoba kunzima ukuthi usupporta umuntu kodwa futhi ungayiboni inqubekela phambili yakhe lapha mhlawumbe emculweni izinto azenzayo ngezinto ayigene emculweni. Nganza kwethu bekuzona indaba nje bengithi nje asisidingide kulesikhathi samanje. Siphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo ngesikhathi esilandelayo. Niphathe kahle, ngakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okubaleka kakhulu kunakho konke. Nibe nosuku olumnandi, ngithanda kakhulu.